Усіх вітаю, сябры. У прошлой серии мы заўважылі галоўнага ворага. Бачите? О, іх пакуль няшмат. Вони паласаты, каларады. І прыйшоў час папрацаваць бульбу ад гэтых гадаў. Пакуль яна не квітнее. Гэта вот такая спецыяльная штука. Сродкам мы под назвай Актара апрацоўваем. Ось так мы качаем. Качаем. О, поперло у меня нечто клапан. Так себе, конечно. И погнали. Ось так, где гэты гад? На табе. Зараза. І ўсё. І кожны трэба лісцік апрацаваць. Кожны. Ну і карацей. І што яшчэ цікава? Уже, мабыць, нейце з палову сотні слепняў забіў. Нешта сёння іх вельмі шмат. Просто ашалелыя. Просто тым і занимаюся, што забіваю слепняў дзясяткамі. Ну, карацей, зараз яшчэ падкачаць. Ну і пайду далей. Тут няшмат. Ах ты божа. Ну а я табе накормлю зараз. Так, ну падаецца ўсё прайшоў. Як у вас у справа? Чыліце? Балдея. Ну что? О! И кто ж туды несется? Девки. Так, вода есть. Ежа так само. Там трэба глянуть. Гэта, конечно. Вы чаго там робіце? А тут нічого. Що тут? Два? Такий ось вечір. Будаўнічую краму, лячу до хаты, некалькіх гадзін прасоўгаўся, але набраў таго, што скончылася. Помощница з'явілася по выгулу. Пры гэтым гэты ёлупень вядзе больш супакойна, чым са мной. Гуляе сабе, не дёргае.
Короче, такий момент. Простое, что я ось, ну, бачите, там фанерку в угол поставил, и оно не защелкивается, як ось везде. Тому я ось вирішив більш-менш акуратно вибрав такі ось чорненькі пригажуни і просто їх виглядає так більш-менш акуратно. Ось так отрималося. Де тут ракурс? Ракурсу ніякого. Угу. Зараз поглядим, як воно закриється. Не закриється. Жорстко закриється, звісно. Так-то добре. Бачу. Ой, только не наступать. Я ж не ведаю, что жонка хочет. Слухайте, крыху можно назбирать. Увечері почастоваться. Вот тут такая есть уже крыху зрелого. Блин, и тут позрел. Ай-яй-яй. Ну все, расти. Зараз еще перший огурок великий покажу. Зараз, ну, это не огурок, это я уголи, что у нас тут. Расти. Ну, бачите. Это, что я хотел сказать. Знову треба. Блин. І вихідних зараз 2, а не 3, як було 1 уп. Взяв 24 дні відпочити. Блин. І я один тут нічого не успіваю. Нічого. Просто нічого. Зараз покажу огурок. Буду далі криху прополоть треба. Бачите, перший, серйозний, так сказать, огурок. Ну і гэта я доганяю тихо. Хутка буде огурки. Гляньте, як квітніє, прихожу. Ага. Так, ладно, курком воды наберу. Ну и целый день сегодня без электричности, ну вот, надо с полгодины назад. Вот, задолбали. Завел. Так, ну что, и он уже почал осыпаться месяцами. И гэты так само зреє, як захоче. У сенсі нечто позрело, нечто не. Ось. Ну, треба позбирать. Ось таку маленькое взял ведерко. Зараз поглянем, что тримається. Я просто так буду збирать. Треба зашестовать. Ось міновито такі і відвалюються. Знову з ракурсом нечто. Смачно. Все, погнали. Так, ну, ах ты ж. Уже я не ведаю. Штук 30 за сегодня забил. У сенсі з гэтым кустом толькі, а за целый день я не ведаю. Просто звар'яцел я. Просто няма спасу ад іх. Карацей, вось ужо ведёрка назбіраў, што пазрэла. Яшчэ, думаю, тут крыху ёсць, канешне. Мабыць, яшчэ з паловы ведёрка, але з большага ўсё. І, ну, гэтаму трэба пазбіраць. Позбирать, ой, блин, уже комары, дозревать, и праз пару дён можно, да блин, что-то нечто, все кусая меня и по мне ползая, что за такое? Ну, в сенсі, это первая партия, яшчэ, мабуть, полову ведерка будет. І тут праз пару дзён яшчэ зноў будзем збіраць, бо гэта не дазрэлае ўсё, што я вам зараз паказваю. Ось бачыце гэтую падлу? Ну, дзе ракус? Все, пачынае кусаць. Больно. Чыста і мабільнікам збіваю. Падла. Так, я збег оттуда. Там...
Карацей, я по гэтаму збег. Заели просто. Нема. И яшчэ одна. Карацей, 2. Астатняе будзе дазраваць. Так, ну вось там у нас было 2 невелічкіх вядзёрка. Гэта здоровки, котка, карычка. Тут у меня будзе кампанія з драпежніцы. Вось некі маленечкі наш, гэта некі цікавы сорт. Бачите, ён нібыта о, ракурс. Ну такой як бы не вельмі круглы. Да, сапраўды кіслы. Жонка і казала, што сам сорт такі кисловаты, але мне падабаецца. Крыху назбіраю, та і карычка побач будзе. Ай, котка. Ай, укусила. Падла, я її не забіў яго. Гэта быў слепень, і ён змыўся. Яна яшчэ вернецца. Карацей, мы будзем збіраць. Карыца будзе жраць траву. Ну вось, сэнсе, я так і думаў, што нешта такое будзе, бо кустик маленькі, а тое, што асыпалася альбо збіраецца асыпацца, гэта ўжо ну сапраўды нейкі ізюм. Ну ось. Ну, эй, травінка. Ось, уже все. Все гэта сухое, нават і на галінках такое было. Усё астатняе яшчэ чакае свайго часу. Збярэм, як будзе готова. Карыца? Эй! А, кусачка. Гляньте на яе, драпежніца. А ўсё, не чапаю тебе. Паўдзе яна там. Ай, ты такая, ну ты. Усё, ляжи, все, добра. Не буду тебе чапаць. Так само з смародзінай, альбо, як я кажу, з чорнай парэчкай. Бачите, то, што я не дабраў тады, ужо пазрэла. І нават пасля працы, заўтра мне на працу, трэба дазбіраць ужо парэчку. А потым мы уже праз пару дзён вернемся зноў да агрэсту. Ось так і живем. Карыца. Все, все. Иди нафиг, кажа. Ну и все, и уходишь. Бяру ведро и все. Ну и ляжи там. Ось, ну сегодня я уже на працы, уже вечер, день тут отпрацаваў. Там хапала чым заняться, але я вылучыў час. Ось, ведаеце што, знайшоў 2 пагарэлых насосы, опять с ракурсом нечто. Вось, я подумал, блин, насосом-то сгорели, а проводы-то добрые. То бок я набыл такие розетки, 3 штучки. Ну и сегодня, калі быў час, зрабіў падаўжальнікі. Яны там вельмі неабходныя, асабліва зараз, калі нам святло выключаюць. Ось, вчора не было, сегодня на прошлом тыдні. Ну, нам меняют линию. Вось. З музычкой зараз яшчэ, не ведаю, крыху паважуся і, падаецца, хопіць. І трэба брацца за монтаж. Таму, усё. Дзякуй, што паглядзелі. А асабісты дзякуй спонсорам. Як стаць спонсорам альбо неяк дапамагчы каналу, будзе ў апісанні. І яшчэ раз дзякуй, лайк, альбо
ніякіх альбо. І неяк дапамажыце прадвіжэнню каналу, бо ён неяк не вельмі рухаецца, не ведаю чаму. Карацей, пабачымся.